All right, ni gikabu kia siasa Meru TV inyakiri mitandao kinande twi live Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Mbita wakabwe mudharimi na karibu narua turi tegera politics road to 2027 ikirekio the karata ka gi siasa mugeni wetu narua ni murorigite kana urakumeria matagite kia abo centro kana abo thogushi ya gatigati. Nwe bwana Steven Mongera, karibu sana. Thank you. Asante sana nonto wako ngwata ogeni studio ji cietu cia Meru. Juke kanya kaka nkedia tegedi beto ba Meru FM na Meru TV na Thiri FM okura kunde barabare Meru baretete kwa address assembly nonto ikwagire vurugu mono na nya MCs ba out of the assembly, lakini naru yoko na mwanya nonto no na ngavana aire embraced bwa gataganwa na etana ayo kanyaga kega na ndrese assembly bwa gaburu na mbuge kiri rwari roma governor mutuma oranjirie anjirire na gintu gigwita security na fencing na sibitari wa personnel ya ikirwa ndawa anto bomba kwanjira konywa ndawa. Where I come from, my village Nyweri, kuna Nyweri primary school kuna dispensary yakyo still tigirirwe imura go supporting governor ante kwenda kuo but jawe to nande ndo yo monga deno to abo centro na monga dia to akene ekinyawe kara yake thimo na rura ekagi ogotonya mitarone inkwenda ku challenge MCs betu bamenye oroere munene no munene wa bonde inyoke thara batamu supporter kana batera mwendete na ndibo tubao gweta kenjo gweta ikweta na ngogete tena mbere kwena barabara tigirwe ekumaka goma ko yakarie na gwitia kithirone thai ni tete na mbere kwena barabara tigirwe kuma kithaku ko yakatheri gweta kithirone kwena mwaka kariene thai contract site na ni tete nai ni tete na mbere. So one tukuga thirikari ni tengugi nitigane na promises ni tengugi nitigane na drama nonto gweta buma tenga wete kubwira ibakarenya Nairobi ine ngoisi dithiate siteke ni mpomba kuo Jumapili Ikwari na kirombero ntere cia Kariene MCK. I was there. Mheshimiwa Kirimangoshini nario. Watigania West Daktari John Mutunga Kanyuithia na ariku. Mpuro Aburi watigania East na ariku. Mpuro atariku. Mpuro Aburi atariku. Na indi kwari na CS wogarebo dene Kipchumba Murkomen. Na kirimatemo ya elero au ya gisiasa ikwari ona inya kugawa kwa centralment kwithira kuri na sub county ni kiro kithirite kiri na akari bakiuga Southiment ibaithirite baina ishigo sub counties kiri mitaratara yao yukania bwa inya makurutu Boris NPS ni bakwithira bakiguneka na majeshi inde central ikithulombo kemo gitia yanitwe yoma twari na CS Mukomen na Mheshimiwa Kirima arungama na security issues cia central event bwega muno na Mheshimiwa Mutunga arungama actually central event na Tigania West ija kaigo suffer the same injustices nonto ya ke sub county tega enwe central event tegai na Tigania West tete tegai na deria bari dia manto jaria nani CS Mukomen none kanirie kujajukia na orito muno nera Mheshimiwa babu na ndi yakabondi tanga kire yabo kiwa ntebodithiretie orera bujura twarite nara Nairobi, lakini nakwe yo itawa siasa nonto mwana siasa karaga kugira kira ntu bawe inyaga ti wakibera imbugite batitikia abatere kugira bakathithia ta bakaigwa what happened itu akare nte uruya ntu ba centralment na twa thithia ira itawa public participation ira enshrined in the constitution ekuga itokwenda batu tugairwa sub counties cietu twithira turi na Meru West ira ire current abothuguchi West Ward kana division tucoke twina sub county ingi gwitwa Meru Central kenda newe kamata ritora Meru Central no thai currently centralment yonde itago Meru Central kire administration wise tucoke twina Meru East i combination ya Mwangathia division kana abo East na Kiagu division niki siu jiri no to population wise abo thuguchi West yonka ina population kurukia Kiagu na Mwangathia iringaniri na tuketha twina sub county cio ithatu range cia taragwa ekethera every sub county ra jawa ana 10 turetha tujukiritwe ana 30 centralment nonto West igatarana Central igatarana na East igathithia igatarana
arimu bakiandikwa pa sub county kithani arimu batano bakwandikwa tukandikwa aritani 15 lakini yekari ore kadithai ithani kumba kwendeka ni 10 no more than that kwenda gucokera mukomeni katho no tonogire kuringana ore igwa koi na iskobi go chafa injustices maendeleo-ne auga kithare thai polisi barandikawa akageria kuona akuthithia balancing inya twithire twina namba yongerekete compared na icigo bibingi antu a South Imenti yonthe ithiraina abogeta ngwene na iu ingi citha yo ci ni ithatu kithani 10 batu tuthani 10 akiri twina ro tucuro tugokokirwa mbere nya ta gazette sub counties twina namba ithiti atia yukirite amuyeti to see na mheshimiwa ibije kimia kikio gitumite thirari mbise muno na Nairobi gwita kugeria kuona itwanya tungana akuongerwa kiri sub county yetu gutigatwike ibara kibayukirwe kenine na aria itwirwo kirite igiriku igatumika twongero twanya tungi anto tona turake tuyukirwe kenine tone bangiye tugongo twongerete that was our cry mbere tuendelea na siasa cia Meru kuntu bungi bo batana ru abotendekere bombere bokarirwa rero rokarikire garo ya MCA county assembly ya Meru ninge kwethera kurina another political move ya Muthomi Njoki kuthanwa giti kia gutwika munini kiri kanju ya mangavana euni a political move akana ni ku save face roterere nwa Professor Kithure Kindiki orampo mbakuga no twitotaga siasa ni tona uri gwita Muthomi Njoki na Professor Kithure Kindiki bometa county nemwe ibarakaraja bate kuthoma from the same script na kenda anto baba bethera bakiaragia na mugambo jumwe no monka bethere ibago share into platforms imwe in the government Muthomi kunenkerwa gite kia vice chair wa Council of Governors te by mistake ima tuka created moves na hata tukareta antu baba mwe kenda kutha gutena differences to my understanding ere boosti kire Professor Kithure Kindiki nonto Muthomi akithire ya tamu yewe thai ya governor na nukuona ena energy ena resources akenda go oppose professor kinyana ara professor mbakutha akenda gwitia amoppose na akayekono nonto rende Muthomi asabite ya MP asabite ya governor ena following yewe Tharaka-Nithi na umete area ira most populated Tharaka-Nithi county chuka katha ija succeedete credit we kuga west na east na kinyani ngwari mongera mburi tu na aru ambuga itugawe east na west gitumi nonto kirema toya bakirema eritara kuringa kura ciariki kuthira twabaikia ngugi atweka thirira ariku ikathirira au ikethira tukagawa tuketha twi east tukawatana Meru Tharaka-Nithi na Embu tugatarwo block yetu tukarerwa gitari nene sure mbere tuma ekarija kaira eri ojo roko amuthure ari mujumbe batamuthure ari CS ajukirwa ari CS kanyeneka oungi wao bwatura irojo bwatwa ija gwita mbeza cia kumukojo jo gekera mukojo jongi nande anto bari bokara bakuona yakabacetheri nonto ojo twetwa kunenkerete ari CS ojo nini no to paswende to kuningira kura oroto pa to kuningira kura oroto paswende to kuningira kura na no muengere oyo ora to aningira kura noe omwekira au na kiama kia nani kia DP otemeo kia ndareti ari kurewa na kira mpumboka kwa anto bampere north ibadithitie ima energy net teno next week odai PS wa no not CS PS kuthure uju kenda bondera kuona maendeleo yariku jau na ndara no tutimire ne okuthimiri oritoboa government na oritoboa opposition ni ya gucindwa aria nayo ikethara ya gucindwa aria nayo ikethara yusamba ikethara ipigo kubwa kwao thirikari neke ya gucindwa kira tu expected kithingata after thirikari watwike gucindwa karisia cinda in government kana cabinet reshuffle iji
no iketha yete wa affect mono iroku na the greatest loser kire sign ya thirikari rusete iwaziri ruku nonto no ka sacrifice ram akathera nare na wina itoro mujumbe na ndwembo ikinwa na ciara biukirwa bia nao na ruone na kioru ya gikorwa kiri ni akari abunge betu kabaraire kwaya ya ndwimbo cia gisiasa nonto batigarune na batekubwithia ngugira ke katiba orambo bakuga u ajumbe batekuthithia manto jara ya ntuko ya parliament manto jana aru ntuko ya parliament igoro ntuko ya parliament na nyaro jo ntuko ya parliament personally mujumbe kwa tena ya teremande ogoro no to parliament igoro na nadu na rojo to speak right now siasa ni tirutete teore irare mbere one time irare gwitia apex thaizi yao ni neki no to wa mono mero ndari ya mero ira ndi no to inkuthikira ingutina ground ya thainda ma ground yanke jampu mita tabata na inkuigora nto bakwaria ibago safety mono nkorokia ora kurari mbere so siasa yonde ikugeria na kethera mujumbe na to baba kumugeria no to ni ndio ndeta ground ngera nto ora mujumbe akuthithia na hii ndo mwana utabata momborezi de kwera nto ora mujumbe akuthithia rieriku eu president no atemba kujaga tabata kana jakariene kwira nto na kuthia barabara kariene imujumbe ogete rwembo kuina ende na bubu reo fair enough ituthrite tugikua abunge na tongeria bamero inya reo senator Kamuri Murongi abakiuga ito turumirire athirikarine ekenda tona mirandi ya witi na mbere mwankare maendeleo ya afeva itango gina baraba kwenda witanagwe nao bathithirie jara bakwenda bara batekwenda bathithirie jara jari no mukuthithwa forget about privileges guteka migambo je uramigwa araje erite mwendia bau batekwenda witangugi nawe ura mina ibara batekwenda gugusupport ibone kirea kio mandatory kuoneka forget friendship na president such that inyabenda kutethwe minister wa barabara nobody na president akamura kwika barabara ko kana yoyo na ndikwita kwa minister wa loans na imbere nkinyo munene imbithiro mbariritie menya kere murungu atuga Jesu no twaririe kere murungu to romba gukurukira itora Jesu murungu ombe guthithia ata teti mono iguturia maru na ara tugu opposition guthithirwa na ngugini gwiteka teti mono iguturia maru na ara tugu opposition guthithirwa na ngugini gwiteka it is true idrare sia like a month ago or 2 months na ngugiri gwito no na arua inkurukiri gwito na okurukira Kisumu badu atukurota mero yesete Kisumu isete urethera ndu orange inya ngoko wetete ngaro kaigwa nwetete nthigurune ekaria almost developed country yani area ndongi bara nabo thirikari manto jairi ija muntu murumenja karaira na iwe nwe bari baba wao ija oni na pastor kwa naru akambira urakambira kansene ni unkamwathikira ni unkathithia ni wario na mero itugitwe nandi kiri lengo begi siasa baba wengi bakiaria bakiwa twina thiri twina ngwataniro na rutera rongi rwa critics bakawa nande onturona ko kirio kanto ende baine abarare aba observe tete bomana aba ko observe tete bomana ibo kuri na ndumu ibo ndo ende ukona gukiriki barabanga akawa batu ende ndo ikawa kelele kato inyata bwende bate kona ndumu aya bakunywa chai ituona maendeleo ntorene no tupai ni nyi otanto bakona allowance yao tumbisinsia mudharimi it is very hypocritical kunyima mtu what is rightfully ina provided in constitution ngoge nambuge ito support gavana ono totonge twenawe for now 2027 yekinya koni bera anto mwejo mumea mama ira mwiko irio bia ya thacio kimwa mwiko jwa njiro showa na ndia kija kumenyekana no mamirete ju sinoroa aigwa kyo sinoroa no tona kujekere tumete mamira okire batu itwethera turanto babo mwito mamire mwiko no to takuri kuringo ruju ndio no to mudharimi rito kwenda kwaria uma
Kensilva ciria ciuma Meru na ruigeta Nairobi utuku ugeta ku imwaje na antu bao baiketie muntu Kenyatta Hospital baiketie muntu KU referral baiketie muntu Nairobi West baraba kumba na baraba kumba na wota Nairobi West mwenye batita Kensilva bageta na ngari yao nonto bau besasa sawa so ngaramira tukenda tunyiritwe na rambira tukenda tunyiritwe cia guchanga cia gwikia antu betu Kenyatta na tucoke to reduce backlog ya na congestion ya Kenyatta kwethira antu betu betiritira oriku aja etethira iri cibitari ya Meru kairi ikethe cibitari ya region yeji yonthe nontu aje bakuma Marsabit level 6 atiritira Kithongo bwega uraringeja level 5 aja Meru Kaongo the same case na ingi nyingi kuntu mwanya Kanyakine itiere bonkurukia uriku Nyambene itie ngurukia urekari so gukire kunene akwa emwe ikonene akwa ingi kuma level ni irari cigititagia kidogo sure state road ni onkuga oni Mutharimi mbetete bwana kurunga kinyara Nakuru intega au nkona state road Nakuru tweta nyiri bo mathira rara anene bara ciao bagarara Meru iriku so state road nije ebati kwethe nyere jireje goro nontu kithaka kiu kiothe tutwire nakio kia show ground tutwire nakio kia show ground muito joreo still muito joreo still state road jete mete kugito ntaigua maromba ya kuwa Murungu tutethie tone barabara na mute mutongere omba gwita gwireku je bugu we vijana kamuge tote abo centro why abo centro non do boy nande ogwana centro automa maboreze ai como da konga da indera antu ndabera unto te opinga na system ona system wato pinge tora weku daktari motea nduko ijere ida to kariure wera wa murango yo kumare yeko iyo wajaire kenda omba ko sustainment jau obati ko thomete yukura nene ogathiria donde bodi anene ambere monka ijire ogakaba ogakinyangi ngongoro etoma wikiria erija mugate na nyama na nuje guru nyama na guru ngongoro na nyama neteria igakamata na moromo egete kamuikiria ou ni twitha to kari de were confident omujumbe mujumbe agukira ngiri 10 akwira mbikiria arambene fulani itena inya siringi kurita itena nyambia cia transactions ya withdraw ni akirie kwire kithira utumire transactions cia withdraw weta wiki wa kwendete na nya weta wenderwa gatambe thane arambene ugure na ciaku na ethiri ngare ku wikire maguta indi kira gutumire na kyo